Wernedoç. Merhaba valneja bi derseki nû ez li pêşberî we me. Dersa me îro ştat. Gelo çi ye ştat? Ştat heke em tiştekî bikin û li şûnda wî tiştekî dinê em bixwazin bikin, em ê li vê dera ştat bikarbînin. Ştat bi çi em bikartînin? Bi genetîvê em bikartînin yan jî bi su û infinitivê em bikartînin. Yani infinitiv çi ye? Lêker xwerû tê dinivîsandin. Genetîv jî bi desê ya jî bi derê em çê dikin. Ser mînaka em ê daha baştir fam bikin. Zum Beispiel Statt des Autos nehme ich das Fahrrad. Li bi genetîfê hatiye çêkirin çawa das Autoye. Das Auto genetîfa wî dibe çi? Dibe des. û dawîna peyvê jî es tê. Qertafa esê tê. Statt des Autos nehme ich das Fahrrad. Dibe şunda maşineyê ez duçarxe bikartînim. Statt des Kaffees trinke ich Tee. Li vir çi dîsa genetîv bikarhaniye. Der Kaffee dibe des Kaffee û şu dawîna wî da es mehaniye. Statt des Kaffees trinke ich Tee. Yani dibe şunda qehweyê ez çay vedixwim. Statt meine Schwester gehe ich zur Schule. Li vir Schwester feminine ji ber wî genetîfa wî dibe çi? Dibe der. Mein jî dibe meiner. û peyv jî xwerû tê nivîsandin. Dawîna wekî yên din es nayê bikaranîn. Dibe şûnda xwişka xwe gehe ich zur Schule ediçim ku derê ediçim dibistanê. Formekî din Statt plus su plus infinitiv hem bi genetîfê em bikartînin hem jî bi vî hawê em bikartînin. Watêya wî navguhare dîsa aynı ye. Zum Beispiel Statt zu schlafen schaut ganzen Abend fern. Dibe şunda razandinê de schlafen razîbûne schaut ganzen Tag Abend fern. Dibe ew êvarê ganzen Abend yani êvarê tamamê êvarê televizyon temaşe dike. Yani şunda ku razê televizyon temaşe dike. Sie ging spazieren statt zu lernen. Li vir preteritum hatiye bikaranîn dema borî. Dibe şunda ku ew bigere statt zu lernen ew ders xebitî bû. Statt zu helfen hat nur zugeschaut. Dibe şunda ku ew alîkarî bike tenê çi kiriye? Tenê temaşe kiriye. Hat nur geschaut. Tenê temaşe kiribû. Dîsa li vê dera jî dema borî hatiye bikaranîn. Perfekt hatiye bikaranîn. Hat und geschaut. Zu geschaut. Statt sich zu beschweren, sollte man nach Lösungen suchen. Dibe heta ku mirov giliya bike mirov lüzung çi ye? Çaresariya binêre çêtir e. Şunda ku mirov giliya bike çareserî bigere çêtir e. Sollte man. Viele Jugendliche verbringen Zeit am Handy statt ein Buch zu lesen. Dibe pirî ciwan dema xwe bi telefonê re diborînin, verbringen dema xwe bi telefonê re diborînin statt ein Buch zu lesen.
شونا پرتوکک بخوینن یعنی دبی حتی که پرتوکک بخوینن دماغو به تلفونی را دبورینن در باستکن statt dass mich anruft liver bedasi bekaraniye das liver nebensatz bedasi am nebensatz çedikin statt dass mich anruft mezekin leker çe davini ve hatta ku ev limen bigare hat einfach eine Nachricht geschickt dabei ev habki Nachricht name şan diye. Hatta kulüme bir göre nameye şan diye. Böyle gramatika me bir havaya haji habek çiroke من هي لغوري شتاتي haji ştat su plus infinitifi emser çiroke hem de haji baştır bakın bir dersi. Ştat su merken henden. Debi hatta kuhun geliya dikin merken gelikirne tev begerin. Tek ev nava tev geri. Lena arbeitet in einem kleinen Büro in Zürich. Debi lena le Büroki dichabete. Jeden Tag hört sie ihre Kollegen über alles Mögliche merken über den Chef, das Wetter, den Kaffee, sogar über den Drucker. دبی هر روز او دبیسه جالیه والین خوی کار در حق هر تشتی دا با آلس مگلیشه در حق هر تشتی دا گلی کرن دبیسه işte در حق خودی کار در حق هوایی در حق قهوه دبی حتی که در حق دروکر تدی kağıza dikine und derdixin kopya derdixin navi Almanya drukre der hak drukire daji dağıvın yani giliya dikin. Eines Tages dachte sie ve rojeki ev fikri dachte liver preteritum hatiyab karen çiye denk nebrasti dachte sie Warum beschweren sich alle statt etwas zu ändern? Çima marov ve hatta ku şikayet bike tiştek naguarine statt etwas zu ändern. Mesela statt sub karaniye. Ve hatta ku marov tiştek nakurne şunda ve çima gelo ila giliyat ke ila haberde de. Hince haberdane tiştek nake. Am nächsten Morgen kam sie früher ins Büro, statt Kaffee zu trinken und über die Probleme zu sprechen, begann sie den alten Drucker zu reinigen. Dabei nächsten Morgen Projekten ev hat seres ve zu ev hatiye büroye statt Kaffee zu trinken, şunda ku kahve bekhoe und der Haqqi über die Probleme zu sprechen, yaş der Haqqi prskrike ki de baahve began sie despedike kribu den alten Drucker ya Kevin zu reinigen pakish karne des pakish karna Drucker ya Kevin kriye. Sie schrieb auch eine E-Mail, Habek E-Mail Nevisan diye an den Chef mit Vorschlägen. Şefe Khuraj khudi kar kar Vorschlägen peşniyariya Nevisan diye. Wie man den Arbeitsplatz verbessern könnte. Peşniyariya ko işte de kar da mrov çava kar be karê xwe baş bike ciyê kar baştir bike. Eine Woche später war das Büro viel sauberer, der neue Drucker war bestellt und der Chef lobte Lena für ihre Initiative.
Ve haftaki şunda va dema boriye das Büro Büro viel sauberer herî paqij bû der neue Drucker war bestellt Drucker nu hatibû xwestin und Drucker nu hatibû xwestin und der Chef lobte Lena für ihre Initiative. O Chef Lena pîroz kiriye ji bo hewldana wî. Ihre Kollegen merkten hevalên wî ferq kirin que das man mit Handeln mehr erreicht als mit Meckern. Dibe mirov bi hewldanê cihê ku mirov giliya bike hewl bide digije herî encamên herî zêde mer erreicht gihiştine mer zêde. Seitdem sagt Lena oft, de piştî wî rojê Lena digot statt zu jammern mach einfach etwas. Cihê ku tu divê tu gilî dikî jamer zî gilîkirine mach einfach etwas. Tiştekî sivik bike jê çêtir e yani tiştekî herî sivik bike ji xeberdanê ji gilîkirinê çêtir e yani têkeve nava hewldanê. Belê hevalino dersa me bi vî havê bû heke we eciban şikerema xwe ra min biecibînin min bişopînin parve bikin bi hewldana we ê daha çêtir be dersa me daha xurtir be spas dikim ji niha da bimînin îra bi xatirê we.